ҳамдиёрони азиз, мо ҳоло дар пости чашма мебошем. карвони мошинҳое ки барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти мардуми сух бо ташаббуси ҳокими вилоят гусел карда шуд, мана дар нимашаб ба сарҳади ноҳия омада расид. сух бо вуҷуди ноҳияи анклав будан, бо вуҷуди аз марказ дар канор будан, ҳамеша дар пеши назари давлат ва президенти мамлакат мебошад. мошинҳое ки аз вилоят ба ноҳия омадан аз тарафи ходимони маркази санитарӣ эпидемиологӣ ва осоиштагии ноҳия дар сарҳад дезинфексия карда шуданд. дар карвони мошинҳо бо баробари маҳсулотҳои озуқавори дигар масолиҳи зарури рӯзғор низ оварда шуданд. ва бинандагони азиз, ҳамин чизро гуфтаниам ки халқи сух ҳамеша дар маркази эътибор мебошанд. мо дар сарҳад бо якчанд нафар масъулон ҳамсуҳбат шудем. барои таъмин кардани аҳолӣ, яъне озуқ-овқат, маҳсулотҳои озуқ-овқатӣ ва баллонҳое ки газ дорад таъмин карда шуда истодааст. лекин мо хизмати худамон барои ҳамин касалият даруни сух ба надар овардан чораҳои дезинфекторро бурда шуда истодааст. ҳар як ҳамон шофире ки ҳар як шаҳрванде ки аз шаҳри Фарғона мебиёд, албатта аз назорати мо мегзарад. баъде ки мо рухсат метиҳем сони ба ноҳия. ҳозир ҳарорати бадани онҳоро имрӯз чен карда мешавад, ҳастме? албатта бо дастгирии ҳокими ноҳия, бо дастгирии ҳокими вилоят, албатта барои ҳар як шаҳрванда ҳарорати баданро чен кардан монда тепловизор расонда шудагӣ аст. ҳар як шофире ки ба ноҳия медарод, албатта аз ҳамон назорати тепловизор гузаронда мешавад. вақте ки агар камтар хавф бошад ё ки ҳарорати баданаш баланд бошад, мана мо тиббиёти марказамон мошина ҷалб кардагием, даро ба карантин гирифта ба больница бурда ховонда дар назорат мекунем. Фарух Мадамиевич, mana viloyat hokimi tashabbusi bilan yuborilgan karvon moshini mana bugun soat 10:30 ga qaramasdan kech tumanimiz sarhadiga kirib keldi. To'g'ri tan olish kerak. Bizi tumanimiz viloyatdan 150 kilometr masofa uzoqlikda joylashgan. Qolaversa, anklav hududda joylashganligi, mana shu qo'shni Qirg'iziston hududidan o'tishligi albatta bu bugungi kunda barcha yurtdoshlarimizga ayon. Sababi mana bugungi kunda mana butun dunyoda koronavirus pandemiyasi tarqagani, ya'ni har bitta nafaqat davlatda yoki viloyatda, har bitta oilada bugungi kunda karantin holati e'lon qilinganligi bu bizga yaqqol holat bo'lib turibdi. Shunga qaramasdan mana hurmatli viloyatimiz hokimi Shuhratjon Madamiyevich tashabbuslari bilan qo'shni davlat rahbarlari orqali bog'lanib, mana bugungi kunda bizni tumanimizga oziq-ovqat mahsulotlari, aholi ehtiyoji uchun zarur mahsulotlari, tibbiyot anjomlari, qolaversa mana shu bugungi kunda karantin pandemiyasiga taalluqli barcha zarur vositalar, ya'ni mana hozirda o'zida o'zingiz ko'rib turganingizdek bizga karvon kirib keldi. Birinchi mashinani qabul qilib oldik. Tungi soat 11 bo'lishiga qaramasdan mana qo'shni davlat rahbarlariga ham, qolaversa hurmatli viloyatimiz hokimi Shuhratjon Madanevichga minnatdorchilik bildiramiz. Qirg'iziston Respublikasini hatto ichki ishlar xodimlari o'zlari kuzatuv ostida olib kelib, bizni yuklarimizni beshikast betalofat yetkazib berishlari bu avvalambor muhtaram ikki davlat prezidentlari, qolaversa mana ikki davlat mana shu bizni viloyat hokimimiz, qolaversa Batken viloyat gubernatorlarining o'rtasidagi hamkorlik bu o'z-o'zidan mana isboti bo'lib turibdi. Albatta qaysi holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, qanchalik og'ir holatdan bo'lishimizdan qat'iy nazar, bizda davlat rahbarlari, viloyat rahbarlarini bir-biriga jipsligi, mana shu og'ir kunlarda bilinishini mana yaqqol isboti. Hozirgi paytda mana katta yuk mashinalarida bizni tumanimizga aholiga birinchi navbatda ehtiyoj uchun kerakli oziq-ovqat mahsulotlari, qolaversa boshqa mahsulotlar ham, dori-darmon vositalari, qolaversa o'sha antiseptik vositalari, karantin qoidalariga rioya qilish bo'yicha bugungi kunda tibbiyot xodimlari tomonidan berilayotgan tavsiyalarga amal qilish holatlari bo'yicha barcha mahsulotlar mana kirib kelishni boshladi. Biz albatta bu yuklarni qabul qilib olamizda. Men hozirgi fursatdan foydalanib eng avvalambor viloyatimiz hokimi Shuhratjon Madanevichga So'x tumani ahli nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Chunki qaysi holatda, qaysi vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar viloyatimiz rahbari hech qachon So'xni
e'tibordan nazarda qoldirmaganlar. Har doim shu jon kuydirib, eng avvalambor doimiy nazoratni ushlab turishi bugungi kunda bizning kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shib keladi. Albatta So'x tumani aholisi ham bugungi karantin yoki koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda faollik bilan biz jonbozlik bilan kuch chiqqanmiz. Karantin qoidalariga rioya qilyapmiz. برای پوشیده دیزینفکسیون کردن من 200 دانه همین فرما گرفته اومدن ما نداره سر میکنیم 40 دانه آپاراتوری که دیزینفکسیون میکنن شما من 40 دانه آوردم این رحمت و این فرمای این آپارات کتی ما در 2 روز اندر دیزینفکسیون میشه. اسبابی اومد که در ما 1992 سال بود و این چیز اومده گشت. من حاضر زمانوی با طور کامپیوتر اومد. همون چیز رو روشن میداده. اکنون حقیقتا هم So'x tuman bo'yicha یک دانه همون چیز هستند. یک دانه برای sun'iy havo دادن o'pka var. Mana همون آپارات hozir 3 دانه vardı. 3 دانه tuman ما از ولایت جدا کرده شد. برای اینم رحمت میگیم. 100 میلیون سوم زیاد است یک دانه همون آپارات. بسیار. قریب 300 میلیون. 300 میلیون. یک دانهش. mana اومد رحمت این با من خلق So'x خدمت میکنم. اسباب اسکناهای به مرکز سانیتری اپیدمیولوژی آورده شده همدیاران عزیز و ماشین های مخصوص از ماشین فروارده بار کرده شده به اداره مرکز سانیتری اپیدمیولوژی گسترانده شد. البته تا چه اندازه احتیاطکاری و اعتبار کلان است برای پیش گرفتن کسلی و ما در خانه خودمون استاده با کوچه به مقصد به نقاب برآمدنمون امروز ما رو در تعجب گذاشت و برنامه‌ای که ما شب با شما پیشکش کردیم شما از این روزه کاری که ما با شما نوار برداری که پیشکش شما کردیم اگر خلاصه برای خیلی خوب میشه. کربن ماشین ها پس از دیزینفکسیون شدن به سرحد ما در آورده شده است. بینندگان چون دیده استاده من گاز مایع یعنی بالون گاز من 6 ماشین امروز با ناحیه ما آمده در اومد. پس از فراورده ایواز کردن این بالون ها البته ماشین به شهر فرغانه برگردانده میشد. چرا که در ویدیو سلیت پرزنت ما گفتن هر یک نفس مردم ازبکستان برای من از همه چیز قیمت‌تر است. گفتن بنابراین اعتبار خیلی کلان است. باز محصولات های آذوقه‌واری آمده در اومد به سرحد ما. Yüklerini düşürüp bana Çeşme sarhadidan qaytib, chegaradan qaytib mana ularga qaytyapsiz. Mana soat kech unaki bo'lyapti. Shunga qaramasdan sog' salomat yetib borishingizni Xudodan tilakdoshmiz. Rahmat. Albatta sog' salomat yetib boringlar, farzandlarni orzu hasili ko'ringlar. Mana shu og'ir kunlarda, mana shu qancha qiyinchiliklar bo'lmasa ham kelib mana shu yerga gaz balon olib kelib xalqimizni gaz balon bilan ta'minlash maqsadida keldingiz. Albatta sizlarga sog'lik salomatlik. Fikringiz qanaqa? Xalqqa mana nafis sekazdan xursandmisiz? Albatta, bunaqa kunlarda bunaqa ishlar, sahop ishlar qilib turish kerak. Bitta hamma xalq birdamlik bo'lsa bu narsalarni yengamiz, Xudo xolasa. Hammasi ortda qoladi. Sog' bo'laylik, salomat, hech kim kasal bo'lmas. Assalomu alaykum boring aka. Oqib sizga. Sog' тамошобинони азиз, мана соат аз 12 дақиқа гузашт мошинҳое ки маҳсулотҳои заруриро ба ноҳия оварданд ва аллакай ҳамаашро фуроварда ба вилоят баргаштанд. мо албатта ба роҳбари вилоят арзи миннатдорӣ мекунем ки барои халқи So'x ҳамин қадар эътибор дода барои таъмини маҳсулотҳое ки халқ имрӯз ба он эҳтиёҷ доранд ирсол намуд.
این از آن دلالت می‌دهد که در ازبکستان یگان شهروند هیچگاه از نظر اعتبار دور نخواهد ماند. مادامی که برای شما چنین امکانیت‌ها فراهم آورده می‌شود، پس بیایید با قاعده‌های کرانتین رعایت نموده در خانه بمانید. شب بخیر همدیاران عزیز.